Исто така оценивме дека од наш заеднички интерес е да почекаме да се ратификува протоколот за членство во НАТО сите парламенти на земјите членки кои што се уште го немат ратификувано. Gjithashtu, pas ratifikimit, edhe Parlamenti i Republikës sonë të ratifikojë marrëveshjen si dhe të aprovohet ligji për mbrojtjen. И исто така се договоривме и нашето собрање да го ратификува протоколот и да го усвои законот за одбрана. Dhe derisa i diskutuam dhe u shterën të gjitha argumentet, vendosëm të gjithë bashkarisht 12 prilli të jetë data që do mbahen zgjedhjet. Откако ги исцрпивме сите аргументи, заеднички одлучивме да одржиме предвремени парламентарни избори на 12 април следната година. Me rëndësi është që zgjedhjet të jenë të pranueshme, të jenë demokratike, të lira, sipas të gjitha standardeve, le të fitojë më i miri. Битно е изборите да се демократски, согласно сите стандарди, мирни и да победи најдобриот.